Dis-nous, mamie, qui ça qui motive au travail comme ça? Comment? Qui ça qui motive au travail comme ça? Dans le canal là. Bon. En même temps, je les amis qui regardent. C'est pas mon gars dit que je connais déjà tout, ça me connaît. Nous avons commencé avec l'union et nous avons fini avec l'union. C'est plaisir. Nous avons travaillé dans le canal là. Parce que c'est pour nous y aller. Il faut que nous travaillions. Pour nous travailler ici. Et jusqu'au bout, tout autant que canal, bateau pirate. Bateau pirate. Depuis qui c'est le canal là pour nous. On prend 10 canals. Depuis combien de jours vous frappez la maman? Bon, je dis à femme 6 jours de nous là. Je dis à femme 6 jours, mon pas compter faire, pas qu'on dit c'est environ 10 canals là pour. Regardez là, c'est le groupe boss qui a à peine débarqué, qui vient constater le travail là, et qui sorti capoti. Ils viennent pour venir et bien porter support yo. Sans un good, ils pas attendre avec rien, ils seulement dit yo prêt pour yo venir porter coup de main yo, mais yo pas besoin un good dans mes comités de travail là. Bueno, yo me decido irme porque me está pasando muchas cosas, porque no soporto la policía que está acabando con uno, jodiendo mucho, la paciencia uno tiene que mandar a agarrar, porque si uno el señor le recibe para la inmigración a uno, como quiera la quita, lo manda a uno para acá. ¿Estás consciente que si te vas por largo tiempo no puedes hacer nada ante el cierre total de la frontera? Bueno, yo no sé, si él cierra, como quiera sigo viviendo en mi país, porque como quiera, antes de subir para acá estaba viviendo bien en mi país, no voy a mortificar la vida. Para quedarme aquí que me mate, mejor estar en mi casa. ¿Tienes familia ya? ¿No entiendes? ¿Perdón? ¿Tienes familia? ¿No? 4 hijos, una mujer. ¿Tenías familiares aquí en el país? Sí, tengo 2 con una dominicana allá. Pasando trabajo lo dejé también para que la ayude ella. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en el país? Yo, ay, muchísimo. ¿En promedio? Yo tengo como 22 años viviendo aquí. Viajando. ¿Cuál es tu nombre? De ella. ¿Desde qué? Mwen mi travay nan fè la. Mbagi l'ajan moun mbay sipo. Mgen de pou et fòm travay. Mgen vokal fòm ka chante. Si mba bale sa ka fout bale. Si mba bale ki moun ka pale pou mwen. Original.